Ekitari kya burijo eky'esanduuku inazo nakurambira mu kibuga ky'omuntu omwe waba nateerayo eriisho yaba atarikwenda kuteerayo rya kabiri kandi abazaire b'abaana aba bagamba abaana babo barikugira ngu enkuba obu yaza kubateera bakaba nibashaba baine Biburi n'ebitabo by'ebyeshongoro barikutakira Mukama Ruhanga. Shanita benaba odaringa ebya cyachi yona kwetwaza abahebicweka bashoma hatuba baryo kuhurira baby no program bakora program bino overnight kukibenshi bakiri nk'umucanda aho umwana gwa muzeyi bashanga bayo batekere binemere bakontributinga we bimbo toje ganeza kumurgaho natana humura ukaki echabireho kana bye nabyamawantu kake nahumura enaka omurabyo gwatira aza nkanye ne nyina ogogo echabandize kungama kajya togumana basakwa ryero natanyisiriza mize enkuba nturi yaterashi ngo kuda kiteka tekere nko cyabire bantu mbwene abana bitu bahembe mu kirabanga wangasitane no bwere barwanitse tubarabure futembigura icyo cyo ni incumanya abako abana bitu bahemba kunde dini munonga munonga. Ekyo kutangaza abaana aba barikuza kuterwa enkuba bakaba nibeshongora ekyeshongoro kya ayimuka mutwe bembere kandi nerizoba bakibeshongora omwoyo rikwera shumoyize otwebembere nitumanya ngo turi abana bawe ayimuka otwebembere mahame abokuba nyowe turumkomu tinkaraguzaga kandi tinkaraguzaga ekyo nyina kukibagambira tinkaraguzaga owuntura ninyesiga n'owantira omunsi imbabana mwe ekindi kwenda kubagambira abana banyu bafire kandi mumanyire ekibise hatakiza bakasisi abaraze kusomuka yanyu manyangu muzekora gusa manyangu hine kiroho. Omushikirwa mukuru w'ihanga wa district ya Sheema akwatanise n'omuhabuzi wa mukuru w'ihanga hanshonga za manifesto Professor Ephraim Kamuntu bagira mu government ya Uganda rukorabira ministry y'ubugwerezi neiza kushumbusha keji. So finally bampabura gutwatanise na family age tukore assessment to see how the family will be assisted. Kandi uko enkuba kefutera amashanyarazi bakwaga ofu negata on bone cyo nacyo cyehare nangwa arona n'emiti kumanya muza koraga n'abagamente aremiti eri ku neutralizinga ninge kachende zamani gemerabyo ogurugayiguru ebyafayo nibyoreka ngo biri kuri umurundo gwa mukaga nkubera kutera mu mwanya go gwa marembo kandi ngo biri kutera yabetisire muntu neitenyamishwa na hamwe zikaterwa nkuba arwa aha obwe amakuru gakabashango mbugenyi rwamburungu obuyabe nashwe omutabana rushe eshakabiri ekubiri nena kanzera rwari akaferwete nabwa nyuma emibiri y'abagenzi yatwarwa mu buturo bwabo aho buryo mu bamutimbere kineke ubwe amara n'obusaasi byijwira habahika kushendekereza abana aba gasha kwa maiko atakire